Matul is-sajf li ġej il-pjazzett ta' diversi lokalitajiet f'pajjiżna se jinbidlu f'ċentri ta' kreattività u laqgħat komunitarji b'sensiela ta' spettakli, films lokali u attivitajiet interattivi. Dan kif se tirritorna l-inizjattiva minn pjazza l pjazza li fix-xhur sajfin se terġa' timla lokalitajiet Maltin b'ħajja u moviment. Wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni, id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali se terġa' tiffinanzja dan il-programm biex twassal l-arti u l-kultura fil-qalba tal-lokalitajiet. Id-direttur artistiku Daniel Kawki spiega li kull pjazza se toffri esperjenza differenti bi programm infassal apposta skont l-identità u l-istorja tal-lokalità rispettiva. Għanna 15 lokalità differenti minn tas-sena l-oħra, kellna numru ta' applikazzjonijiet li kienu ħafna minnhom interessanti immens, però kellna nażlu daw il-15 li fihom bejn Mejju li ġej u Novembru ħankunu qegħdin naraw attivitajiet differenti. Il-lokalitajiet li se jilqgħu dawn l-attivitajiet huma Ħall-Kirkop, Is-Swieqi, Ħall-Safi, Ħallija, Ħaddingli, Ix-Xara, Taslima, Ħalaxaq, Pembroke, Is-Siġġiewi, l-Imqabba, Iż-Żurrieq, Irħal Ġdid, il-Belt Valletta u Bormla. Il-Ministru għall-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din hija inizjattiva li terġa' tqiegħed lill-pjazza fil-qalba tal-komunità. Tenna li investiment f'attivitajiet ta' kwalità jgħin biex jinżammu ħajjin it-tradizzjonijiet u jinħolqu spazji moderni ta' espressjoni. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli sostniet li dawn l-attivitajiet se jkomplu jsaħħu l-kalendarju kulturali tal-pajjiż u jagħmlu l-arti aktar aċċessibbli għal kulħadd.